We all need energy. Energy for driving our cars, energy for heating our houses, energy for industrial production. Without energy, there's no economic growth and development. Our society would immediately grind to a halt. A large part of our energy use is in the form of heat. Heat is used in industry for a large range of production processes, but also in our homes, shops and other buildings for heating and hot water production. We must improve the sustainability of our energy system by increasing energy efficiency and by using renewable sources of energy. There are many types of renewable energy, but looking at heat production, bioenergy has the highest potential by far. Heating is an important part of Estonia's energy supply. More than 20% of the total primary energy consumption is used for the production of heat in heating plants and cogeneration units. Next to centralized heat production, large amounts of fuels are used for direct heat production in industry, but also in homes, shops and other buildings. Biomass comprises a wide variety of materials of biological origin, such as wood logs, chips and sawdust, or straw and vegetable oils, but also residues like demolition wood, animal manure and the organic component of municipal waste classify as biomass. Biomass can be used for energy purposes in many ways. We can use biomass to produce electricity, we can use biofuels to drive our cars, but the most important application to date is the production of heat. Biomass has been the dominant fuel throughout history, and many people still heat their houses using firewood in a traditional way. However, over the last decades, modern biomass boilers have been developed that burn biomass more cleanly and efficiently. These biomass boilers are just as convenient and reliable to operate as gas and oil boilers. Logically, modern biomass boilers gained popularity throughout Europe. And within Europe, Estonia is a frontrunner in this field. Tänapäeval umbes 11% Eesti primaarenergia vajadusest kaetakse juba biokütustega. See on suhteliselt kõrge protsent, eriti arvestades seda, et Eesti kasutab ka ühte teist suhteliselt unikaalset kohalikku kütust, see on põlevkivi. Just over half of the biomass is used to heat households. Mainly wood logs, but also wood chips and wood wastes are used. The other half of the biomass is used in industry and district heating. These sectors mostly use wood processing waste from the wood industry. Eestis on umbes 4000 katelt, millest jämedalt 20% töötavad biomassil. Many boilers were converted from fossil fuel to biomass use during the 1990s. However, more and more modern, dedicated biomass boilers are installed. These systems are fully automated and highly efficient. A nice example is found in the town of Paide, in central Estonia. Faced by increasing oil prices, the local district heating company decided to start using biomass. Since 2003, the company operates an 8-megawatt biomass boiler. Me asume praegu Paide linnas ja biokütusel töötavas katlamajas. Biokütuseid me tarbime 70 kuni 80 000 kuupi aastas. The wood fuels are combusted in a versatile boiler of Finnish make. It can burn many different types of fuels, from clean wood chips to wet bark and even fir needles. The produced heat is transported through the town's district heating network. Meil on üle 127 tarbija ja see hõlmab tervet linna
struktuuri. Siin on koolid, siin on kultuurimajad, siin on lasteaiad, haiglad, aga põhiline on elamud. The boiler plant is very efficient. Even the last bit of energy is extracted from the flue gases before they leave the chimney. Nüüd oleme me jõudnud sutsugaaside pesuseadme teenindusrõdule. Minu selja taga olev seade on ette nähtud sutsugaaside puhastamiseks ja sutsugaasides oleva niiskuse välja kondenseerumiseks ja soojusenergia andmiseks linna tagastuva veele soojusvõrgu kaudu. Katlamaja on võimeline töötama mehitamata, nii et siin on täisautomaatika, kui ainult kütus oleks kvaliteetne ja korralik, siis me võime kodus istuda ja juhtida seda katlamaja kodust. There are more options to use energy from biomass combustion. Increasingly, biomass heating plants are built that also produce electricity. We call this cogeneration or combined heat and power. Large biomass cogeneration plants are being built near Tallinn and Tartu. Ehitame väeelektrijaama. Väeelektrijaam biokütuseid kasutav koostootmisjaam Tallinnas põletab nii puitu kui ka turvast. Alustasime projekti ettevalmistamisega 2003. aastal. 2007. alustasime ehitusega. 2008. aasta lõpuks on jaam täisvõimsuse töö. Most biomass cogeneration plants use a turbine for power production. A boiler produces steam, which is expanded through a turbine. After expansion, the steam is still hot enough to be used for heating purposes. Väeelektrijaama elektriline võimsus on 25 megavatti ja soojuslik võimsus 49 megavatti. Kasutades suitsugaaside pesurit saame soojuslikule võimsusele veel 18 megavatti lisaks ja kondensaator ehk suitsugaaside pesur toodab ka umbes 150 000 tonni vett, mille me puhastame ja võrku lisaveeks anname. So the combustion technology is there. It's efficient, convenient and reliable. But what about the biomass? It takes a lot of biomass to make a significant contribution to our energy production. Statistika järgi Eesti pindalast üle poole on kaetud metsaga ja see viitab sellele, et meil peaksid olema päris head võimalused küttepuitu kasutada mitte ainult tööstuse toorainena, vaid ka energeetikas. Nii suuri metsavarusid, kui praegu Eestis on, pole meil kunagi varem olnud. Viimastel aastatel Eestis on küttepuitu kasutatud umbes 3,5 miljonit tihumeetrit aastas. Sellest 1,5 miljonit on olnud traditsiooniline küttepuit ja ülejäänu siis hakkpuit, mis on pärit erinevatest allikatest. The traditional wood fuels like logs are mainly used in households. Modern wood fuels such as chips are mainly used in the energy sector. Kütusena kasutame loomulikult kohalikke kütuseid ja nagu metsaressursiuuringutest on selgunud, on Eesti suhteliselt rikas, eriti selliste jäätmepuitude poolest. Meie metsad ei ole kõige paremini hooldatud ja lähema 20-30 aasta jooksul peaks väheväärtuslikku võsa jätkuma põletamiseks meile küll, nii meie kui ka Tartu jaama. Kui me räägime aga hakkpuidu allikatest, siis tänasel hetkel kuskil 90% ringis sellest küttepuidust või sellest toormest tuleb tööstuse jäätmetena. Ja ainult 10% on siis sellist toorainet, mis tuleb raiejäätmetena metsast. See tähendab seda, et üks selline väga suure potentsiaaliga toormeallikas raiejäätmed metsast, see on tänasel päeval kasutamata. Woody biomass does not need to be sourced from logging operations and wood processing industry alone. In the village of Liiva,
On Muhu Island, a boiler is fueled with wood from landscape maintenance. Liiva tsentraalküttesüsteem ehitati 1976. aastal ja töötas siis 20 aastat kivisööl. 1996 katlamaja rekonstrueeriti Maailmapanga laenu asemel. Tollased muu vallavõimud otsustasid üle minna hakkpuidu kasutamisele. The biomass boiler has a capacity of 500 kilowatts. It feeds heat into a microgrid supplying a few large municipal buildings and some smaller households. Most of the biomass is produced by the Municipal Public Works Department. Oleme nüüd hakkimisprotsessi juures. Siin on hetkel käsil ühe külade puhastamine, äärte puhastamine võsast ja väheväärtuslikust puidust. Antud teeäärt oleme teinud juba 12 aasta jooksul, teeme 3. korda, nii et sisuliselt iga 4-5 aasta tagant annab võsa uut saaki ka meie tingimustes. And there's no need to limit biomass supply to wood residues only. In the future, additional biomass supply may come from growing energy crops on fallow lands. Eestimaa rikkus on maa. Meil on rohkem maad, oluliselt enam rohkem kui ülejäänud Euroopa Liidu liikmeriikides. Tänasel päeval on meil kasutamata maad umbes 25% kunagisest haritavast maast ja ka see maa, kus praegu jagatakse põllumajandustoetusi põllumajandustöötajatele, ka sellest maast suures osas on võimalik edaspidi toota bioenergiat. Besides wood, many other kinds of biomass can be used for energy production. Across Europe, heating companies have started using straw as fuel. One example is the heating company TTS in Třebíč, the Czech Republic. Nyní se nacházíme na centrální kotelně města Třebíč. Kotelna se nazývá ORC Teplárna Sever. V současné době tepelné hospodářství města Třebíče provozuje společnost TTS Energo. Samotná biomasa se zde začala spalovat v roce 2002. Od této doby narůstá počet jednotlivých zařízení, které spalují biomasu. The company TTS operates a variety of boilers to produce heat and electricity. The main fuel used is biomass. At first, only wood was used, but with a view to diversify fuel supply, the company installed a straw boiler in 2006. My jsme tento první kotel, co je na této teplárně s výkonem 5 MW, spustili v únoru v tomto roce. A v současné době je na této teplárně v provozu pouze jeden kus tohoto kotle. Na opačné straně Třebíče se nachází teplárna Jih, kde v současné době je v provozu rovněž jeden 5 MW kotel na slámu a instalujeme zde druhý 5 MW kotel. Co se týká spalování slámy, technologie je velice složitá. Je tam především způsob provedení vlastně zaskladnění slámy do hubice kotle. My zde vlastně používáme stříhací mechanismus, to znamená, že spalujeme, dá se říct, třetiny hranatých balíků, které jsou natlačeny pomocí hydraulických agregátů do hubice kotle. Another non-woody biomass that is considered for energy generation in Estonia is reed. Viimastel aastatel on Eestis hakatud pöörama tähelepanu mitmetele uutele biomassi allikatele. Soostehnika instituudis on tehtud mitmeid uuringuid pilliroressursside kindlaks määramiseks. Ja oleme leidnud, et pilliroog võikski olla üheks uueks alternatiivseks kütuseks. The energy potential of reed is considerable. In Estonia, at least 10,000 hectares of reed could be harvested each year, which would yield at least 60,000 tons of reed.
Villiroog on huvitav ka selle poolest, et teda saab kasutada kütusena mitmel moel. Teda saab kokku pallida samuti kui põhku ja põletada põhu kateldes. Temast on võimalik valmistada brikette, pelleteid ja viimane huvi on see, et teda saaks samuti kasutada nagu maisi. So far, we've been looking at the direct combustion of biomass to produce heat and steam. Another option is the biological conversion of biomass into a combustible biogas. Terts alustas siis oma tegevust 1994. aasta 19. detsembril, kui me rajasime biogaasisüsteemi Prügimäkke ja hakkasime kõigepealt varustama meie biogaasiga 2 katlamaja. Biogas is produced when wet biomass is decomposed by methane-producing bacteria. The process is known as anaerobic digestion, and it occurs naturally when there's no oxygen available. Common applications are manure digestion and wastewater treatment, but organic waste in landfills also produces biogas. Aastal 1993 me teostasime Pääsküla prügilas katsed, kas siin on metaani ja kuidas metaan tuleb ja mis on tema protsent. Me paigaldasime ühe testimiskonteineri, tõime sinna torud juurde ja väike kompressor töötas konteineris ja tuli gaasi. Ja metaani protsent oli kusagil 50%. The landfill gas is extracted from the landfill using a network of underground pipelines. After extraction, it's compressed and sold to clients or used on-site in combustion engines. Meie kombijaamade võimsus on kumbagil 836 kilovatti elektrilist võimsust ja 1 megavatt soojuslikku võimsust. Meil on kokku üleüldse 3 tellijat, elektri me müüme Eesti Energiale, sooja me müüme ühes kombijaamas AS Fortumile ja teises kombijaamas AS Tallinna Küttele. Ja Tallinna Küte tarbib lisaks ka veel oma biogaasil töötavas katlamajas biogaasi, et tiputundidel me saaksime neid rahuldada normaalse soojakoormusega. So large amounts of biomass are available in forests, from the agricultural sector and from wood industry. The biomass can be used in boilers supplying heat or heat and power. But how to get the biomass to the boiler house? A characteristic common to all raw biomass is its bulkiness. Compared to oil, we need 3 times the weight in fresh wood chips for the same amount of energy. And due to its low bulk density, we would need 10 times as much volume to store them. Furthermore, the availability of biomass may not necessarily coincide with its demand for energy production. Residues from forests and agriculture are generated seasonally, so if we want to use them year-round, some form of storage is required. Katlamäe kütuseladu mahutab peaaegu 12 000 kuupmeetrit kütet. Sellest siis jagub natukene üle kuuks ajaks, nii et katlamaja tööpunkti maht on 360 kuupi. Seda jätkub ööpäevaks siis. Antud hoidla mahutab siin kuskil 50 kuupmeetrit kütust, nii et igapäevaselt ei pea me kütust metsast siia tooma. Meil on olemas ka suur 1500 kuupmeetrit mahutav nii-öelda vaheladu, kuhu saame ette varuda omale hakke. From the point of logistics, pellets are a particularly convenient biomass fuel. Pellets are small dry particles that are produced by compressing dry biomass like sawdust. Due to their easy handling,
Wood pellets are popular for use in smaller heating systems. The primary school in Laie, for example. Laie põhikoolil on üle 3000 ruutmeetri köetavat põrandapinda. Koolihoone oli esialgselt planeeritud kütteõlile ja kuna kütteõli hinnad maailmaturul järjest kasvasid, siis oli näha, et see hind käib ühele väikesele omavalitsusele üle jõu ja tuli otsida alternatiive. Laie põhikooli katlaruum on huvitav selle poolest, et 2002. aastal Rootsi arenguabiagentuuri abiga me ehitasime ta ümber õlikatlamajast pelletikatlamajaks ja siiamaani on tema nüüd hästi töötanud. The school is heated with a 150 kilowatt pellet boiler and uses a 150 kilowatt oil boiler as backup. The system is fully automated, including the feeding of the pellets to the boiler. Pellets have a relatively high energy value and density, so the space needed for storage is modest. See on pelleti mahuti. See mahutab 25 kantmeetrit pelleteid ja huvitav on see sellepärast, et ta on samuti täisautomaatne. Sellest torupidi pneumatranspordiga puhutakse see mahuti täis ja nii suurel koolil nagu Laie kool nad peavad umbes talvel kord kuus tellima kütust. Ja umbes kord kuus tuuakse siia spetsiaalse autoga. Pelleteid puhutakse täis ja ülejäänud logistika toimub juba täisautomaatselt keldris, nii et ta ei näegi väga hull välja minu arust selle koolimaja kõrval. All in all, the local logistics are often more demanding for biomass feedstock than for fossil fuels. Transportation and storage often make up a large share of the costs of biomass fuel delivered to the heating plant, and their efficient organization can be complex. For an efficient logistical chain, the right equipment and the right people must be at the right place at the right time. The cost of biomass supply can increase rapidly when equipment is standing idle. For example, when a wood chipper has to wait for a transport vehicle, or when a transport vehicle has to wait while another vehicle is being loaded. An example of a company doing a lot to optimize the logistics of biomass supply is the Austrian firm of Närvärme. This firm has established a dozen or so local biomass district heating plants in Austria. For each plant, the challenge is to organize wood fuel supply in the most efficient manner. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Logistikketten, aber eine davon ist, die ich jetzt beschreiben werde, ist, dass man manuell, sprich mit Motorsäge, einfach Bäume umschneidet, Schnittwade, Schnittholz vorher entfernt und das Restholz dann einsammelt und auf einen Haufen transportiert und dann eben zerhackt. Andere Wege sind voll mechanisiert, wo eben Vorwader mit direkt in den Wald fahren, Bäume voll maschinell schlägern und dann eben wieder das Restholz zu Hackgut verarbeitet wird. So bioenergy can contribute to the reduction of the environmental problems related to our energy consumption. How does this work? One of the most important environmental problems of our time is climate change caused by the increased greenhouse effect. We know now that climate change is a direct result of our actions, particularly our energy consumption. The greenhouse effect works as follows. The Earth is surrounded by a layer of air, the atmosphere. Sunlight penetrates the atmosphere and reaches the Earth. The Earth's surface in turn radiates heat, but a part of it is absorbed in the atmosphere. This is called the greenhouse effect. When these processes are in balance, the average temperature on Earth remains stable. However, through the emission of additional greenhouse gases, for example carbon dioxide, the greenhouse effect increases, which causes a gradual rise in temperature. Loomulikult on kasvuhoonegaaside heitmed, süsihappegaasi heitmed, see tähendab biomassi põletamisel arvestuslikult võetud nulliks. See tähendab, et kasvamisel
on seesama biomass absorbeerinud atmosfäärist sama hulga süsihappegaasi, kui hiljem tema põletamisel vabaneb. But why does bioenergy not contribute to the greenhouse effect? This works as follows. Trees and plants grow by converting CO2, carbon dioxide, and water into biomass. The CO2 is taken from the atmosphere. The energy for the conversion is supplied by the sun. The biomass may be combusted to produce energy, for example, in a heating plant. During combustion, CO2 is formed. However, this amount of CO2 equals the amount that was absorbed while the plant was growing. Overall, there is no net increase in CO2 concentration in the atmosphere. We call this the short carbon cycle. No, Paide keskkond on nüüd täiesti puhas peaaegu. Me peseme kõik väljastatavad suitsugaasid läbi vee ja emissioonidelt on meil suured säästud. CO2 emissioonid vähenesid 80%, SO2 emissioon vähenes 55% ja NOx-i emissioon vähenes 70%. Nii et see on tõsine panus meie ühisesse kliima tervenemisse. CO2 is not the only greenhouse gas. Methane is another important one, and its greenhouse effect is 21 times stronger than CO2. Capturing and using the methane released by decomposing biomass thus helps stop global warming. Teatavasti kui minna üle CO2 emissioonidele, siis me väldime aastas orienteeruvalt 70-75 000 tonni CO2 paiskumist atmosfääri, mis on siis päris tähelepanuväärne efekt meie Tallinna linna ja ka kogu Eesti jaoks. Our dependency on fossil fuels has other disadvantages than just environmental. Production of fossil fuels like oil and gas is increasingly concentrated in just a few countries. Recent political instability and production disturbances in oil-producing countries and disputes over natural gas prices have made it painfully clear that our dependency on fossil fuels makes us vulnerable. Biomass, on the other hand, can be grown in many places. A large part of the biomass that we need can be obtained from our own country. Using biomass thus increases energy security at a national level, but also of Europe as a whole. The main point in using biomass, especially for heating purposes, is that we try to use the biomass locally. This means the priority should be to produce the biomass in a specific region and to use the biomass of this region in this region for the heating purposes. And following this concept, you also reach a very high percentage of security of supply because you have just the biomass from your region for your energy needs. When local availability of biomass is limited, it can be imported from countries with a more abundant biomass supply. With so many candidate supply countries, a dominant position like that established by OPEC countries would not work with biomass. Using bioenergy has further advantages. The production and trade of biomass can be attractive economic activities, especially in rural areas. Instead of spending billions on fossil fuel imports, we can strengthen our own economy by making